MNF kai shoi Sorkar liam ta in Sikul zathum somli te din hun sang zo ka hlan kai na Tura upgradation lo pom to chu thil fel lo tam tak wangin en thatle Tura da ani ti Education Minister Dr. Vanlel Thanan asoi voina apisa atuthar lakhom tu te akomna Education Minister hian nimina Chief Minister Pulal du Omakhova Council of Ministers chukhom chuan Sorkar Masa Council of Ministers chukhomin Sikul zathum somli din hun sang zo ka hlan kai alorem ti to na chu ngun takin an Ngaihtuah Sorkar in thil akalpui dana thil fel tok lo a omnual awangin thutluk na lo siam to chu thiata en thatle turin an dati asoi Dr. Vanlel Thana chuan Sikul zathum somli din hun sang zo ka hlan kai chungchang hi thune in an chantira tangin anga event ngal thule malak na tur kumsang ni somni pali somni panga state annual budget a po da ngal ni in anjinga Sikul za somriat provincialization po DPNAR lama thon ngal ani thu asoya hi ataka an kalpui do na education department le Mizoram Sorkar in dan ane sa te man theilo khopa Sorkar Masa Council of Ministers thukhomin alo siam awangin Ngaihtuah Tura chop chwa le angai pha ta ni in asoya heng Sikul te din hun sang zo ka hlan kai hi Sorkar po inangai poimo a Chief Minister po in tum ni asoi pui to ti soyen zirtir tu tam takti lungai le politics sa inbe na omthei thlenga ngun taka an Ngaihtuah nuwa hetiang thutluk na hi siam anita a Sorkar po in poi ati hle ti asoi Dr. Vanlel Thana chuan Sorkar Masa in nikum September ni somni pani a school provincialization kalpui ani dan turle school upgrade in ane ngai te ati chwa atanga ninga nuloka Sikul za somriat an provincialize zinga Sikul za somthum pakwa in hesha tirna in aphut angin building ne ngai te kumlit sunga board exam za somriat pass ne ngai le Sikul nau pang ne ngai za turbi tu criteria shang an phaloni in asoya Sikul somnga panhi provisional ado grant in 8 hlan kai te chu hlan kai an ni na hian dan be chan engma anei lauti soyin Education Minister chuan dan umsa in lamsam grant in 8 le ado grant in 8 chau asiam awangin provisional ado grant in 8 hlan na tur a omlawa wangin upgradation hi kalpui thei ani lawa tuna hian provisional ado grant in 8 rules buat sai ani a DPNAR le law department phalna nei vek ni in Council of Ministers meeting pompui na che angai to ti asoya provisional ado grant in 8 hlan kai tur zinga Sikul som chuan nikum September ni somni pani asha tirna ti chwa in nei Tura aphut an phak lawa wangin ennon le Tura ti ani thu asoibok Dr. Vanlel Thana chuan lamsam grant in 8 hlan kai te zinga Sikul somli pariat po in danin aphut an phak lo thu le chan shang wangin Sorkar Masa in Sikul zathum somli upgradation alorem ti to chu ataka chantir turin har satna an to thu asoya Sikul shang din hun chang zo ka hlan kai chu an ngai poimo boxi awangin rules siam ngai le notification siam that ngai te an boy pui ngal chara rules thar pani chu DPNAR le law department phalna lak ani to a rules omsa atanga ngai na thiam na an pek dan tur chin po Ngaihtuah mek ni in Sorkarin thei to pachua Sikul shang te po dani na phu te tlin Tura tran lo la sau turin ange na ni